Incwadi kaJobe 13 ivesi lesibili. Akwaziwa yini abantu benkosi? Nami ngiyakwazi. Angidluli. Angeke ungidlule ngendaba kaShembe. Kodwa ngiyakhuluma. Usamandla. 5 khona la. Sengathi lingathula khona ungathula. Lokho kungaba ukuhlakanipha kwenu. Thula uthi thula uhlezi khona. Lalelani ukuqonda kwami. Namhlanje uthi mawuphethe umsebenzi kaNkulunkulu omunye owazi izono zakhe beqhube umunye athi umbona nje ukuthi lo muntu obemenyiwe ukuthi azophila ngale ndaba afe ngenxa yakho ukuthi wena uthe wazi isono sakhe kwayona into eyisho ungayazi. Kanti uNkulunkulu njengoba silapha umemile umema abantu bakhe njengoba silapha insizwa azizele khona ukuzotrenda nikhona amaNazaretha. Kodwa sizele indaba kaShembe ingakho masikhuluma nawe singabi nendaba ukuthi uyakhala noma uyahleka sinankinga nje. Lizosho nje iguzu koze kuyoshona ilanga. Ahlakaniphileyo 12 funda ba. Yena uthanda isifundiso. Uthanda ukwazi. Kanti zonda ukululeka. Uyisilima impela. Akekho umuntu owaziyo ongabuzi kwabanye abantu. Ngelinye ilanga ngithe ngokwamthetho empangeni emhleni enkosi ilanga ezweni lakithi kwamthetho ingakahlali inkosi esihlalweni sekhona nje inkosi ilanga lamalanga yakuyabiza inkosi umqalo wendlela ngelinye ilanga yayisibiza amadoda ezwe lakaMthethwa sekho yayisithi Mthethwa ngifuna ukukuganisela namhlanje umakoti walelizwe lakaMthethwa wayisethi ngicela indoda nawe nkosi yesizwe umuntu nomuntu aphathe inkomo ezokhunga lo makoti engiyofika nayo uma inkosi ivuma kulelizwe lakaMthethwa. Wabasekhamba isikhathi bantwana benkosi yayisilungisa kwalungisa uthe kuzwa kwaludumo oludumayo kwasekuzwakala ukuthi uBhombela uyeza wayiqhamuka ehamba ngeinyawo ehamba nebandlana lalincane esuka emkhayideni ezezweni lakaMthethwa. Basebamemeza bathi usezwakele bathi uyaqhamuka wayihamba eshaya ugubhu wakwafica ngakithi indoda kwasithole eyayisishosha wafika wameduze kwayo eshaya ugubhu wayeseyibuka le ndoda wayeseshaya ugubhu walishaya wathi wamumuza thokobona le ndoda yakasithole isitsha kathi usigijima. Wadlula ethemba limbe lapho khona owafica khona namadoda akithi lezwe lakithi nenkosi yakithi yoMthethwa isilindile iphethe inkomo yayo enhle ethi zothatha umakoti ophethe baba omkhulu. Yafika bayibeka inkomo nabakithi bayibeka lapha inkomo nalabaya bayibeka inkomo wayesefika baba omkhulu wayeseungenisa umhlangano esekwenza konke wayesethi Mthethwa nilindeni wathi baba uthe inkosi yamakhosi uzosiganisela umakoti manje onke lamadoda ubona phethe inkomo ezinhle afuna ukumthatha lo makoti kubo wakhe. Yayisithi inkosi yamaNazaretha khululekani bantu bami yayisikhomba uround yathi umakotweni ngifike nayo yathi lapha phakathi endlini. Kuthiwa kwahlala kulinde phela ukuba inkosi imkhipha lo makoti ebese kubonakala ukuba ubani azomthatha lo makoti kube wakhe. Kuthiwa ngesikade kuthiwa kwaphuma indoda emhlophe eyayifaka iduku ifaka isudu egrey ifaka amaclash band ameruni inkosi la nguShembe isibili. Kuthiwa yaphuma yeza yathi mayifika yayisima yayisithi sizela kaMthethwa yathi namhlanje nginikhanisela yathi nangu umakotweni yathi umhlabathi yathi abangasekho nabaphilayo yathi nangu umakotweni nginikhanisela namhlanje. Yasithatha inkomo zabuye ngabuye. Wahamba iminyaka lenkosi ingakahlala esihlalweni wahamba kuyobika Nkosi yamakhosi sinenkinga ngezansi komuzi walapha kaMthethwa ekuthiwa khona isethemba limbe kwakunenyoka enkulu oyebizwa ngokuthiwa indlondo yayishaya inkomo ishaya ingane ishaya amakhosikazi eusibutshana. Kwakubeka baba omkhulu baba laba bangezansi sebephelile abantu nenkomo seyiphelile sica ngamathambo baba. Ithi inkosi kwenze njani? Bathi baba kunenyoka la ishaya ikhwele mabelusile abafana iyajikisa ibhekisele mabegoloza igcina ishaya ibona abafana ishaya inenkomo. Wayesethi baba omkhulu bantu bami uyeza enganiganisela yena uyena umnyozi wesihlalo uyena oyobulala lenyoka enikhala ngayo mina ngeke ngiyibulale.
kwahamba iminyaka yayisihlala esihlalweni ingungumahlombe. Bathe umkhulu bathi ngelinye ilanga ilapha ihleli emzini wayo kuthiwa amaNazaretha eza amaNazaretha enikela kuthiwa kwasekunikela unkosikazi owayengakholwa ekhala inyembezi etha uShembe kade kasesizwa kuthiwa kunenyoka eyabikwa kuwo okuthiwa iqethe ingane zami wathi shaya ingane yami ebuyumfana wathi sengisele nentombazane kodwa Shembe kube wanqaba ngabe le nyoka kade yafa. Kuthiwa yasuma yabambelela ukhalo inkosi langa yasishaya ikhwele yalishaya kathathu athi amadoda akithi yama ngenyawo yalishaya kathathu yathi twi thokophuma induku yomjukelo iphuma phakathi ehlathini ijikijeli yenza nje induku yenze fresango nethi jaka kanti sekufa yona lemnyoka. Khumbula inkosi uthini ngelinye ilanga kusuka lenkosi ake ngikhuluma ngoNyazi. Kusuka inkosi uNyazi kunomfana lapha ngakithi omncane unhlakanipho kwaMpanza uyasuka lo mfana usefeyile grade 11 bazosho bayazi abafundi sinodokotela lapha bakhona lapho nqaba udokotela wayesefeyile lo mfana wayesendlini lo mfana mayibuye ekhaya ephethe report wayesefike yakhala ngithi umnyaka 2019 mangaphosisi wayesefike yakhala wakhala lo mfana wathi Shembe Nyazi wezulu ngiyakhonza Nkosi singena imizi yabantu siyathandaza abantu basinda kodwa mina Nkosi egcineni ngizofeyila. Uthi lo mfana ngakhala ngasaba ngisho ukuphuma phandle nabo belindele ireport yami angiyikhiphanga uyeza uShembe maNazaretha. Waseyigoda ireport uthi ngayivalela endlini usuku lonke uthi kusuku ngithema ngilele uthi yafika lento yasezulwini uthi yafika uthi yathi woza la yangibamba ngengalo yahamba nawe uthi yathi ireport yathi baba ngishiye endlini wathamba uyithatha uthi ufika ithatha ireport ufike ithatha yayifaka kusinki yavula amanzi yathamba yayisayikosula yayikhipha iphepha elishe phaketheni yayisibhala yatamhlanhla namhlanje mntana msengibhala ireport entsha uya kwa grade 12 wena yayisibhala ireport yayibhala yona uShembe maNazaretha yayibhala ireport esisuka esithi Nkosi kubusise hamba esikoleni kusasa mntanami bazokunikeza ireport entsha when you are new uya grade 12. Yavuka lo mfana waya esikoleni esibone kuhle wathi mayifike ekseni kwathiwa kade kufuna uthisha omkhulu uMthembu wena kahle kahle awufeyilanga uphasile. Inkosi uthini ufika umakoti wena nsuku ehlasa Nkosi yamakhosi siziyaqwala njengoba uyibona nanto ngiyifakile baba kunangane Inkosi ithi hawu mntanami awunangane uthi baba kunangane hawu simngaka iminyaka baba iminyaka isiwu13 baba ngagana awu mntanami awuthole ngane yebo awu inkosi yomusa siyibonile ibihamba nathi bono yithi bilandelwa yithi isenza njengezandla ivulizeni iphenduka ibuka le bayikhweba bathanda ukuyikhweba iphenduka ibabuka ithangizwa mntanami nomunye mayikhweba ithangizwa mntanami siyibona izolo thina bilandelwa yithi. Sisuka abantu bamaNazaretha yayisithi hayi mntanami thina boShembe sathatha isinqumo kuwena mzukwane ushaya ingane kadadewenu wayishaya kabi sabona ukuthi awunalo uthando lomntwana sathi siyamthatha umntwana esinyeni sakho ngoba umntwana ozalo uyohlupheka ngisho kuwe mzalo uqale isingane zakho ngisho kuwe njalo ngibukayo wena angizela usathane kusho wena sokuthi la uququbala ubala bakhona abazali abaphiwe uShembe ingane kodwa lezo ngane bayayiqalekisa bathi ziyaphuza utshwala sebekhohliwe nabo bebhize eminyakeni yabo beqoma njalo ngisho wena siqomana wazoba nenhlanhla ukuthola umshado wagana ngiyaqala nje nengane eqoma kangaka wena bayakwazi bazulisile nje ngawe ngazulisa nje manje uyasabe lutho siyakwazi bayakwazi uJo ngisho kuwe vele wena ungibuka impela ayi namhlanje futhi ziyakhala ngempela awusho vele masingakiyeka namhlanje phela sikuthole phi vele awusho vele sizokuthola masakuthola siyakiyeka namhlanje ukuthola phi mina uyangazi awungazi ngiyakho ukubhoka ngiphume ngimuke yabi sisuka lenkosi maNazaretha uShembe muhla usande esimnandi uzande inofonofo yayisithi inkosi yamaNazaretha mntanami hamba ekhaya yayisithi baba ngiyacela Nkosi ngicela ungithethele ngangingazi baba ithi inkosi hamba ekhaya hamba mntanami ufike ukhipha inhloko ekhaya buyela kini
ufike ukhipha inhloko ukhiphe lengubo efaka omama ngaphansi bayayazi uyikhiphe uyibeke phansi ebese ugqoka ingubo zeingane ebese uyodlala nezingane lapha emasimini mayithatha ibheqe zilibeletha zithi ingane le nawe thatha ibheqe ulibelethe uthi thula wena Sipho yabe sisuka le nkosikazi isihamba yayongena ayisuka makhosikazi akwazi ukulinda angikhuluma ngalamakhosanzana amakhosana benisuka neyogana nje nithi ngana lapha seniyatshikiza seniyashutha senishudeza izinqa lapha yana angazi usathana wafika nezingqonjana onganazi izinqa akekho ezintweni akekho kuyifishi mabeshutha bonke abantu baflathela babheka le nesithi sakhona phenduka wena baby bekubuka phenduka iviki lokhu beyintombi namhlanje unkosikazi gijima kahle nendwele eshala lapha bizela bafana bathi ngifitsho aphenduka abuke esibezozwa muhle mama benqoma unkosikazi omuntu ehamba ngekhanda iviki lonke nawe uthule kodwa shwele westi ama ngisho kini makhosazana nisazohamba neyogana nigane thina ningalinge nihambe ngamakhanda niganile ngoba nithi mase nifikile lapha nifike nibhense kubukwe nina niphenduka amatshitshi mina ngazi kahle kahle amakhosana nifuna nivele fike uthola umendo base uthola umendo namakhosikazi niyajika futhi senzoruthi umlomo nogcoba amehlo sika amashiya inhloko iyakushisa ekhanda usufuna ufaka yini usufuna ukuluka ekhanda ufaka straight up no straight back amzazi izinto lezi zenzayo inkosikazi yaseNazaretha uthumazeka igama lika Shembe efundise kangaka emhlabeni lithukwe ngawe bese lokhu ngathi skap wazi kahle ngisho kuwe vele yabe sisuka inkosi isitshela lenkosikazi hamba mntanami hawu baba uzothina umyeni wakho wathamba umtshela umyeni wakho ukuthi kusho mina ngithe akabuyele emuva yabe sihamba lenkosikazi yabuyela ekhaya yayithatha ngisho amabhodlela kaBhiya amadala iwabelethe ithi thula unasiphi incelisa ibhodlela iliwashi ligeze ilibeke phansi kothi ntambama ililalise ithuthuzele thula wena mntwana iyozazela lale naye kuvuka ekseni alithatha le bhodlela yathatha iminyaka yaze yamthathu lenkosikazi uma ifike enkosini nomfundisi wezela kubo baba nangi usehlala iminyaka isimningi ithi inkosi uthingo mntana mangakaneli uthanda sakakhanda enhlizweni yakhe akabuyele emuva ngisho kuwena ongenalo ngisho uthando angisi ukuthanda amakhosikazi abantu wena sathana ngisho kuwe wena umphinqela amehlo athi ongwazi obhizi amakhosikazi abantu ngisho kuwe ubhizi la bese uyazulisa uthi bangaki abathetha amakhosikazi abantu othetha nawo la ubani othetha nawo uzumncoma uthi wazwa muhle kusho wena ntathu usho nkosikazi omuntu vele nawe bakubiza ngoba u0 vele into engekho yabe sihamba lenkosikazi iminyaka amaNazaretha yahamba lenkosikazi yabuya lenkosikazi Nkosi yamakhosi ngiyacela baba ungiphe umntwana ithi inkosi yami mntana msekwenele sizokupha ingane ezintathu zabafana bakhona abafana ngegama lenkosi uthi lenkosazana uShembe kukho akungekho esandleni sakhe kukhona konke kuphela thina fanele sithi umbhulu sishiye ubululu sishiye ubunyoka amen baNazaretha uShembe yikho into engekho esandleni sakhe bantu benkosi singabala indaba kaShembe zibeningi singayikhuluma bishona ilanga kodwa wena kupho kwenzile wena wenzeni wena yini yenzile njobe ikomela nje wena nangathuka omunye umama ngapha mina ngakithi okuthiwa uneshende uyayingqoma phakathi kwabantu uthi ngineshende lami mina vele usibani bani usekhathele ngisho kindala amakhosana ngikhuluma nani bomama nazi lutho ngoba nazi intombi wabunamadoda amahlanu hawu mbatha u5 awuphinde baba wabunamadoda amahlanu hawu 5 baba awufunde funda abaseRoma 16 leonayo lokhu yeyimbatha mana baba funda amazwi ahlakaniphileyo ahlakaniphileyo funda amaKorinte awokuqala amaKorinte okuqala 35
ivesi lika-8 hawu qala phansi bathi umphucelana akakaqedi cause akakaqedi Unamadoda amahlanu. mangathiwa inkosazana engaqomile ayiphamise isandla lapha eyodwa nje bethi ngaphansi nathi ithi yimi ithi nje yodwa ithi yima ngiqomile eyodwa nje ithi yimi eyodwa nje inkosazana eyodwa ngesibone ithemba lelisonto ukuthi khona kwey'nsizwa njengoba ubhizi ulungisa nje usebenza ufuna ukolobola ugane usogana awubukisane sovela nesodwa lapha yana ngisho ngawulula nawo umqala udlala ngey'ngane zabantu ngisho kuwolula umqala hayi ningabethethisi ngisuke umthethisi kumphoqa ngizokushaya ekhaya mntana mungaphakamisi kodwa uplastic badliwe wuwe ekhaya noma ingaba khona indoda la kodwa ikhona indoda ke sethekwini ayiqome kuFacebook Unamadoda amahlanu ntombi yaleli bandla lenayo kalokhu. hawu Akusiyona indoda yakho. amahlanu ntombi yentethelele musu ukuhleka ngisho kuwo uzwafaka ishizinyo legolide wafaka usathane emlonyeni uhleka nawo hayi nyebachama beza kimbonke ubona amadoda lokho eza kuwe sasawufight lokho ekushela hayi shooting muhle ukuthi insizwa ziyatshela zithi hey ziyakhala pha kumnandi wozani insizwa ukuhlaba kwenu Akungaba ngaphandle ukwaluka izinwele nokufaka igolide. ngiyabonga mbatha ithi inkosi uNyazi kufika intombi entethelelo phambi kwayo baba ngicela nkosi yamakhosi ungiphe umsebenzi lithi uNyazi mntanami wena umsebenzi ngeke uthole uthi wena uyini uthi baba ngintombi entethelelo uthi wena uba intombi entethelelo ugcina ngesabatha kuphela iduku lihlala kwena ekhaya zonke lezi insuku wena usukuyitshitshi